Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongere tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe, muryango mugari wa TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka hano muri studio n'icyitwa amakuru adasanzwe. Turacyari ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12 2025. Tugarukanye byinshi cyane utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Mbere na mbere rero mbanza kwisuriza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali kudeshapo, kandi kuba dukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi, byaba bari mu mujyi wa Bujumbura haraza Kibuye, Cibitoke, abadukurikirana bari Rumonge, abari za Ruyigi, abari za Cankuzo, abari mu Kirundo, twongeye kubifuriza kumererwa neza. Imakamba mumeze mute? Twongeye kubifuriza amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. By'umwihariko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba dufite inshuti magara z'akadasohoka, twongeye kubifuriza kumererwa neza, ndetse kandi tubifurije amahoro, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani. Muri Afurika muri rusange turabashuje cyane, niko kandi nanone dusuhuza inshuti z'akadasohoka zidukurikirana ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bice byinshi bitandukanye, mu byiciro byinshi bitandukanye, abato ndetse n'abakuru. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byongeye kuzamba, mu gihugu cy'u Burundi ibintu byongeye gukomera cyane. Benshi bati Jenny Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye ngo yagiriye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byavuzweho byinshi, bati Donald Trump karabaye, noneho iryavuzwe riratashye, agambaniye Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kwikoza rero ku ruhande rwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'ishyaka rye rya SND, FDD na FDNB yo mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire uko bihagaze. Jenny Neva kudeta ngishobora kuba yabaye, ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ibi nje mbihagazeho ku kigero kirenga 70% bitewe n'ibimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbagiza nzanye. Turagaruka kandi nanone ku ruhande rw'ishyaka rya SND, FDD, aka kanya Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa ndetse kandi byemezwe yuko mbere yuko ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari impinduka yakoze. Ese izo mpinduka ni zihe? Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Turagaruka kandi ahitwa Rumonge, icyitwa abaturage bakomeje gutabwa muri yombi uko umunsi ugenda uzaza undi, ariko nanone icyitwa abanyamurenge bakomoka muri Sud Kivu nibo bakomeje gutesekera mu gihugu cy'u Burundi. Turabigarukamo tubabwire uko bihagaze. Niko kandi nanone turazenguruka igihugu cy'u Burundi, mu misozi ya za Cankuzo biravugwa ndetse kandi biremezwa bishingiye ku mafoto n'amavideo mba nahawe n'inshuti z'akadasohoka ziherereye hariya muri biriya bice. Nanabashimira cyane. Icyitwa isakwasakwa ry'imbunda mu gihugu cy'u Burundi rikomeje guca ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye, ni nyuma yuko ari kuvuga yuko ngo umutwe wa Red Tabara n'indi mitwe itandukanye yatangiye gukorana n'abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe mu baturage bahunze igihugu cy'u Burundi bagahungira muri bimwe mu bihugu bya mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abenshi muri bo ngakomeje kubabwira yuko bene wabo yabasabye gutaha, ariko bakanga gutaha, ngo bagafata umwanzuro wo kumukuraho bamukujeho imbunda. Byose turabigarukaho tuze kumenya ese impamvu ikomeje gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ababaza cyangwa se ahemukira abo baturage batuye mu ntara nyinshi zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose ari kubiterwa n'iki? Turabyinjiramo rero, turaza kugaruka kuri byinshi cyane bitandukanye. Turagaruka kuri situation y'ibibazo byinshi bikomeje kugenda bigaragara hagati y'imikoranire hagati y'igisirikare cya FDNB n'icyitwa umutwe wa FDLR. Ni umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda muri 1994 ukoze jenoside ugahungira mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi, ariko abenshi muri bo bagahungira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma mu gihe gitoya, nyuma yuko ibintu bikara, ibihugu byinshi ndetse kandi n'imiryango mpuzamahanga igihagurukira kwamagana cyangwa se kwirukana aba ba FDLR muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mwagiye mubibona yuko uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo abenshi muri bo yafashe umwanzuro wo kugira gutya akabagabanyiriza muri FDNB. Aka kanya binavuga yuko abasirikare ba FDNB ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye abizereramo kurusha uko yizera abasirikare be, kuko mu mibare
yizanisha biravuga yuko nibuza 65 mu basirikare barinda Perezida Evariste Ndayishimiye harimo aba wa FDLR. Bikavuga yuko rero byateje igikuba ndetse kandi n'ibibazo bikomeye mu gihugu cy'u Burundi, kuko biravuga yuko bamwe mu basirikare ba FDNB bakomeje kwamaganira kure ngo ugukungwakazwa kw'icyitwa FDLR. Benshi muri bo bakanavuga yuko ngo amafaranga ava muri no FDLR Perezida Evariste Ndayishimiye ngakenyereraho akigira mu nyungu ze cyangwa se akagirira umumaro we n'umuryango we. Ni nyuma yuko mwagiye mubona hoteli yitwa Eden Hotel yubatswe mu gihugu cy'Ubufaransa y'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye, n'izindi business nyinshi zitandukanye yagiye agaragaza afite mu gihugu cya South Africa cyangwa muri Afrika y'Epfo, n'ibindi bikorwa bitandukanye afite mu gihugu cy'Ububiligi. Ibi biri kuba kandi biri kugaragara nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi uko umunsi ugenda uzaza undi biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko amwe mu masezerano yaba yaragiranye n'igihugu cy'Ububiligi ngo akomeje kuyaviyora, cyangwa se yari yaremeye yuko ngo azafata aba FDLR 600,600 akabashyira hagati mu gisirikare cya FDNB. Abenshi muri bo akabafasha akabahereza n'imyitozo, benshi muri bo akabahereza amaranka cyangwa se akabazamura mu ntera. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko abiganiriye na bamwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abadede inshuti ze z'akadasohoka, by'umwihariko abasirikare ba FDNB benshi, biravuga yuko byateje igikuba n'ibibazo bikomeye. Bikavuga yuko kandi byemezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aka kanya akiri gusobanura ku ruhande rw'igihugu cy'Ububiligi aho amafaranga bamuhaye yashyize. Ndabibutsa ko ari miliyoni zigera ku 8 yahawe mu kwezi kwa 4 ku itariki 15 mu mwaka 2025. ngira ngo icyo gihe ni nabwo umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi wari utangiye kugenda ucika. Ariko nanone ni nyuma yuko n'ubundi igihugu cy'Ububiligi cyakomeje kugenda kigaragaza yuko gishyigikiye bya hafi bimwe mu bihugu bishyigikiye ino FDLR. Igihugu cy'Ububiligi rero cyo kigahita noneho kibigaragaza mu buryo bwimbitse cyangwa se bweruye, gifasha bimwe mu bihugu mu gushyigikira ino FDLR mu murongo mugari ngo gushaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nyamuneka navuga yuko ibi bintu bikomeje no kuba ibibazo ku bakomeje kugenda babigiramo uruhare mu kuba bakomeza umurongo wo gukomeza gufasha ino FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994. Situasiyo kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, situasiyo ku ruhande rw'umutwe wa FDLR n'igihugu cy'Ububiligi igihe gikuba cyacitse, byose turabyinjiramo tuze kumenya ese biri guterwa n'iki. Ni ibibazo bikomeye, ni ibibazo buri muntu wese akomeje kugenda yibazaho. Benshi bavuga bati iherezo ryabyo riraza kuba irihe, ko bikomeje kugenda biba ibibazo byinshi kandi binazambazamba. Benshi bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye kwemera gukorana na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yikozeho cyangwa se agiye kugaragaza yuko rwose ari umunyantege nkeya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nyuma yuko nabemeye kumufasha bakomeje kugenda bamutunga agatoki. Turinjira muri Uvira tubabwire icyago gikomeye icyitwa abasirikare ba FDNB bakomeje guhura nabyo. Nyamuneka turinjira kuri ya misada y'abasirikare nahereye mu masaha mu gitondo mbabwira y'abasirikare bari kuva Uvira ku muhanda Uvira Bujumbura hano za Gatumba mu majyaruguru cy'Ikiyaga cya Tanganyika, berekeza ahitwa za Kavimvira, Kawezi, Rundingo, berekeza mu makaritsiye za Kitara, za Muheta, mu misozi ya za Karungwe, abandi berekeza mu misozi myinshi itandukanye ya za Gomba, abandi berekeza hano hasi mu majyepfo ya Uvira mu misozi ya za Useni. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abanyepolitike benshi batandukanye b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, abenshi muri bo bakomeje kugenda binubira ibikorwa byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bigaragarwaho no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ngaho abarundi abenshi muri bo bakomeje kubashinza gutoroka urugamba ndetse kandi abenshi muri bo bakabashinza no kugambanira FARDC. Turinjira za Rubarika mu marembo y'umujyi wa Bukavu, bivuga yuko habereye imirwano ikomeye. Imirwano yaje no gusiga uruhande rw'igisirikare cya FDNB kihatesekeye cyane. Mbibutsa yuko ibi bice bya Rubarika, Rungutu n'ibice bya Bideka bigizwe n'ibice byegereye umuhanda Route Nationale 5 uva Bukavu werekeza muri Uvira. Ni ibice by'ingenzi igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda cyoherezamo imisada iri guturuka ahitwa za Kiriba izamuka za Runingo mu rwego kugira ngo barinde imisozi ya za Sanje ndetse na Remera, kugira ngo n'ubundi uruhande
rwa M23 rutagira gutya rukamanuka inkungugu rugahita rukuramo iriya misozi ya za Runingo, iriya misozi ya za Kiriba n'ahandi hatandukanye. Nyamuneka ibi byose turabyinjiramo rero, turinjirana mu misozi yegere hariya za Mwenga, turajya ahitwa za Nduba, Ngweshe, twinjiye mu misozi ya za Kashongerwe, twinjiye mu misozi ya za Budodo, tujye ahitwa Mbiendo, tujye Milanga muri Minembwe, twinjiye mu misozi ya za Kingwengwe, twinjiye za Mushereza, tumanuka gatoya mu misozi ya za Fizi, twinjira ahitwa za Karemberembe, tubabwire icyo umurundi akomeje guhura nacyo. Nyamuneka navuga yuko ari cya kindi imbwa yaboneye ku mugezi. Umurundi akomeje gukubitwa umusubirizo, umurundi akomeje gukubitwa imisubirizo. Ejo bundi nari ndimo ndababwira ukuntu abarundi barimo barabashyingura hari mu misozi ya za Kasoki. Nyamuneka abagore bari barohereje abagabo babo ku rugamba, bari barabwiye yuko abagabo babo bagiye ku rugamba bagategereza amaso agahera mu kirere. Abenshi mu gihugu cy'u Burundi batangiye kwamaganira kure ibikorwa by'igihugu cy'u Burundi, aho FDNB bakomeje kuyishinza kororeka icyitwa abasirikare ba FDNB, kandi nyamara ngo inyungu ziri kuva muri imirwano FDNB iri kurwana ngo nta na rimwe ku ijana bari kubonaho. Abagabo ndetse kandi n'abagore, abamama ndetse kandi n'abapapa bakomeje kurira bati nyamuneka urubyiruko rwacu, abasore bacu bari gupfira mu misozi ya Sud Kivu, abandi barapfira muri Kivu y'Amajyaruguru. Kandi nyamara twabaza Evariste Ndayishimiye akatubwira yuko ngo abasirikare bakiri ku rugamba. Ni mu gihe kandi n'ubu ngubu turi kuvugana na za operasiyo zabereye mu misozi muri Kivu y'Amajyaruguru nyinshi zitandukanye, byo muri teritwari ya Masisi, muri Nyiragongo, mu misozi ya za Rushuru. Abasirikare benshi bahaguye, n'ubu ngubu imiryango yabo baracyayibwira yuko abasirikare babo bataratahuka, bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Icyo ni ikibazo gikomeye rero, kinavuga yuko benshi mu basirikare bakomeje kuvuga yuko n'ubundi byose ari hahandi, n'ubundi ngo uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye inyungu ziri kuva muri iyi ntambara iri kurwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nubwo we avuga yuko ari ukurinda ubusugire bw'igihugu cye, ngo nta hantu ziri guhurira n'inyungu z'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe abaturage b'igihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bakomeje gutaka ubushomeri, abandi bataka inzara, abandi bataka ibibazo byinshi bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye we avuga ati ngiye gahunda mfite niyo gukomeza kurwana, ndetse kandi gahunda mfite niyo gukomeza guhatana n'umutwe wa M23. Twihuse cyane rero, ndagira ngo dutangire ku nkuru idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka witwa Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva, mwumvishe yuko ngo yatumiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo nawe agire uruhare mu isinywa ry'amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko bikavugwa ndetse kandi byemezwa yuko aya masezerano Perezida Evariste Ndayishimiye atamurebaga, kandi nawe ushyize mu busesenguzi bwimbitse cyangwa se bweruye wasanga koko aya masezerano Perezida Evariste Ndayishimiye atamurebaga. Iki ni ikibazo gikomeye rero. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, zimwe mu ngingo bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari buze kugarukaho mu biganiro, ari buze uwitwa Donald Trump ari buze kugirana n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Biremezwa yuko harimo ingingo yo gukura abasirikare bose afite muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hakabamo ingingo yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yaba akomeje kugira uruhare mu iyicwa ry'abaturage bari kwicwa muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwemeza, kandi bimaze n'igihe ngira ngo nagiye mbabwira yuko nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye afite ibihugu byinshi bimushyigikiye byano mu burengerazuba bw'isi, birimo ibyo bihugu nk'Ubufaransa n'ibindi bitandukanye, birimo ubwo Bubiligi n'ibindi bitandukanye. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Donald Trump, ngo we yakomeje kugenda ashengurwa bikomeye no kuba uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarakomeje kugenda agira uruhare mu gushyigikira igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu gushyigikira uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Bikavuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye koko niba yagiyeyo biremezwa yuko toto 100% cyangwa se mu buryo bwizanisha, biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gusa naho yemera ibyo uwitwa Perezida Donald Trump yamusabye byo gukura abasirikare mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone bikavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo ibi byose akomeje kugenda bikora,
hariho n'umwuka mubi ukomeye cyane kandi ukomeje kugenda ugaragara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, wuko uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye, abanyapolitiki bari mu ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi n'abasirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, abenshi muri bo bakomeje kugenda bamwijundika bavuga ati perezida Evariste Ndayishimiye ntacyo atakoze kugira ngo igihugu cy'u Burundi acyororeke cyangwa se agishyire habi, igihe kirageze kugira ngo rwose iki kintu agihagarike. Binavugwa kandi binemezwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye akimara kuva mu gihugu cy'u Burundi mu masaha y'urukerera, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko zimwe mu nzego za gisirikare by'umwihariko inzego z'abamurindaga ni perezida Evariste Ndayishimiye rero bivugwa yuko mbere yo kuva mu gihugu cy'u Burundi agiye muri Leta Zunze za Amerika yahise afata umwanzuro inzego z'abamurinda harimo uwitwa Kajeni Jemuve wari ushinzwe kumutunganyiriza ufite inshingano mu gutunganya mu kugena cyangwa se mu gutunganya umutekano we mu rugo rwe ndetse kandi n'aho aba ari hafi ye. Biravuga yuko uyu Kajeni Jemuve yahise yamburwa inshingano zigata zihabwa uwitwa Habimana Emmanuel ufite ipeti rya kapiteni nyamunika. Bivuga yuko uno mugabo afite n'amamuko mu mutwe wa FDLR, byagiye bivugwaho byinshi cyane ndetse kandi biteza n'amakimbirane akomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, nk'uko amakuru mu gihugu cy'u Burundi ndetse kandi byinshi bishingiye hagati mu gisirikare cya FDNB byagiye bigarukwaho n'abantu benshi batandukanye. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi bikiri kugaragara yuko ibibazo cyane cyane by'abanyamurenge bikomeje kugenda biteza inkeke ku rwego rudasanzwe, n'abandi baturage bo mu gihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bakomeje kugenda bashinzwa yuko ngo bafatanya n'imwe mu mitwe irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane nk'umutwe wa Red Tabara, aho benshi bagiye banikoma cyane uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye batari ko nubwo ukunda kuvuga ku mutwe wa Red Tabara, birashoboka yuko nawe ahubwo ufite uruhare mu kuba ufitanye umubano cyangwa se imikoranire hagati n'uno mutwe wa Red Tabara, ariko benshi bakavuga bati ni uguharabika, ariko ntabwo twavuga ko ari uguharabika. Turabizi neza yuko nubwo uno mutwe ukora nk'umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ariko uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye bishoboka kandi binemezwa ku bimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbi ageza yuko yaba afite uruhare mu gukorana nawe. By'umwihariko rero abanyamurenge abenshi muri bo imbonerakure zikomeje kugenda zibafata mu misozi yahera mu ntara ya za Makamba, abenshi bari gufatwa mu ntara ya za Rumonge, abandi bari gusangwa za Ruyigi, abandi barasangwa za Cankuzo, abandi bagasangwa za Kirundo bagafatwa bakajyana mu magereza. Abenshi muri bo barashinzwe ngo gukorana n'ikitwa M23 n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bwa perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva, we ukomeje kuvuga yuko we ngo nta kintu atazakora, ngo nta n'ikintu na kimwe atazakora kugira ngo ahangane n'umuntu ushaka kumukura ku butegetsi. Mbibutsa yuko kandi perezida Evariste Ndayishimiye atakiryama atagisinzira, we buri munsi buri segonda avuga ati byanga bikunda uko ndi kwibona uko guverinoma yanjye nayubatse bishingiye ku macakubiri y'ivanguramoko, bishingiye ku macakubiri y'ivanguraturere, byanga bikunda aba bantu nizeye ngo ni abanyamuryango cyangwa inshuti zanjye, birashoboka yuko bazankura ku butegetsi. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye rero. Tugiye ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB twihuse cyane. FDNB tumaze iminsi tugenda tubona ideploying abasirikare mu misozi ahitwa za Uvira, cyane no misozi ya za Kitara, mu misozi ya za Kirungu, mu misozi ya za Mwange, muri misozi ya za Kiriba, mu misozi ya za Kavimvira. Tumaze iminsi tubona za Gomba, za Kitara hadeploying abasirikare benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, mu majyepfo ya Uvira, mu misozi ya za Useni ku muhanda route nationale 2 uva Uvira werekeza za Fizi. Tumaze iminsi tubona imisada abasirikare b'Abarundi bari koherezwa, ariko nanone bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi abasirikare barenga 11,500 bari muri Uvira. Benshi muri bo barabwirizwa kwataka imisozi myinshi itandukanye yegereye umujyi wa Bukavu, barategekwa kwataka iriya misozi iri mu birembo bya Mwenga, iriya misozi ya za Kagogo bagategekwa kwegerera misozi za Budodo na za Nduba. Ariko Abarundi bakavuga bati twebwe nitunagerageza turaza dufunge ino mihanda ya za Kingwengwe, dufunge ino mihanda ya za Kidija, dufunge ino mihanda ya za Kihande iyegereye imihanda ihuza Uvira na Minembwe, ariko mu buryo bwo kwirinda yuko dukomeza gupfusha abasirikare benshi iriya misozi itandukanye komeje kudutegeka cyangwa se kutubwira kwinjiramo, ntago turi bukomeze kwinjiramo, bitewe nuko Abarundi abenshi muri bo bakomeje gutesekera mu misozi yahariya
muri Sud Kivu cyane cyane. Mwumvishe ku munsi w'ejo yuko abarundi barenga 113 baguye muri ya misozi ya Zangweshe nyuma y'imirwano yabaye muri ya misozi ya Mwenga ikomeye cyane, ikaza gushegesha abarundi mu birindiro bitoya bari bafite hariya mu misozi ya hariya muri Mwenga. Nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye. Rubarika rero naho habereye imirwano, na agasozi kitwa Rubarika kari mu marembo y'umujyi wa Bukavu kandi kakaba hafi ya Uvira mu birometero bikeya cyane uviye Runingo werekeza ahitwa za Rungutu. Rubarika habereye imirwano ikomeye, ni imirwano yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'igisirikare cy'umutwe wa 23, ariko bikavuga yuko ino operation yagaragayemo icyitwa abarundi barwanye muri ibi bice bavuga bati reka turwane ino misozi ya za Sanje na Remera, ino misozi ya za Rungutu, ino misozi ya za Bideka, ino misozi ya za Rubarika na za Runingo, ino misozi ya za Mushereza, imisozi y'Umurenge idakurwamo n'umutwe wa 23 yose, tukaza guhura n'ikibazo gikomeye cyuko umutwe wa 23 ushobora kuza kudukura muri ino misozi ya hano muri Uvira. Ariko bikanavuga yuko 23 yihaye iminsi itarenze 10 mu gihe gitoya muraza kubona ikintu kigiye kuba niba koko Donald Trump yategetse uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye gukura abasirikare be muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yaba atabikoze muraza kubona umuriro ugiye kwaka mu mujyi wa Bujumbura, kuko intare zasaramwe zavuze ziti twebwe nitujya kurwana cyangwa nitujya guhangana n'igisirikare cy'u Burundi tuzarwana mu buryo bwa kinyamwuga kandi tuzihorera. Bigaragaza yuko 23 byanga bikunda ifite gahunda yo kugaba ibitero mu mujyi wa Bujumbura kandi mu rwego kugira ngo icinege bariye bacancuro baba Black Water bakomoka muri Amerika Amajyepfo, muri Argentine, muri Mexique ndetse kandi no mu bihugu bitandukanye byara muri Leta Zunze za Amerika, by'umwihariko muri Amerika y'Amajyepfo. Nyamuneka ni ibibazo rero ubone ko bikomeje kugenda byiganza kandi binavuga yuko icyitwa ikoranabuhanga rikoreshwa cyane cyane zino ndege zigurutswa zikurasa mu misozi ya Sud Kivu no muri Kivu y'Amajyaruguru, bivuga yuko systeme zamaze no kwinjirirwa n'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi bamwe mu bacancuro by'umwihariko bana mu Black Water bakomeje kuvuga yuko ngo systeme zinjiriwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Murakoze cyane rero nshuti z'akadasohoka muryango mugari wa TV Duniani Kote, amakuru yacu nakagaruka njye mbabwira nti uwayavuga niyo yarangiza. Reka nze nkurikirane byinshi numvishe ku rusaku rw'amasasu mu masaha turi kuvugana ndi muri studio. Message noherejwe bambwira yuko hari kumvikana urusaku rw'amasasu, numva urwo rusaku rw'amasasu ruri kumvikana za Cibitoke. Ese ni bande bari kurasana? Ni FDN biri kurasana cyangwa se ni umutwe wa Red Tabara wongeye kwigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi? Murakoze cyane.